جبرنا كادن عندن جتفاك أفدمو حمود ما يخش تماشافان النهجة أما د برنامج خوي آوي حفتي داشي قال بيواجو آشتي وجفاك ديمقراطيك بكن لعالی کی پیواجو بردام که لعالی کی جی گرتین نخواهش و گرتین سیاسی ین لگرتیگهن لزندانن باکوری کردستان و ترکیه ناین بردان چند رو برجی گرتیه بناو محمد ادیب تاشار کوش باتمانه بو لگرتیگاه مارماره سلیوری دماغ نخواه شدستا هر وها بصدان گرتین نخواهش به مرنه را روبرونه و ناین بردان اما هم روشا گرتیان بپرسن هم جی پیواجو بربکوباد شه گرو گفن آنجی گفخوانن لسر پیواجویتن چه معنی؟ اما جوالاتیانش خالقی بپرسن که چوا دنرخینن برنامه مد دست پید که لتركيا ما في مروان هروش مجارة قوتني برسكريك لسره ما في مروان تيم بيكن دن بيشتي بيروز باهي نوروز يجي بدهان انسان هاتن قرتن قرتين دوی پیواجویا گرینگ دا گرتین کرد گرتین نخواش نایم بردان چند رو برای باتمان یکیش باتمان محمد ادیب یاشار چند نخواش دستا اون چه خوازن دوی پیواجویا داش بوی گرتین نخواش بجن بوی پاراستنا ما فهم رومان بجن حواله دلال گلک سپاس جبوکو و امکانون درفت دا گلی باتمان ام بجن ام گلک سپاس دکن جرای یکم yani geli batmanı komeri busa persin dike likolin dike gelo dve pevaja ko despekriya aşiti unçu duhazın mıxabın gelek insani me bir hevine yani ti dibejin em heviyamet em bawer nakin ko aşitiki vere aşitiki usa ba asasi vere nava vi geli o gelime bigije mape xwe çawa yani dişahiyen xwede de şine xwede duxazin xo binin zaman yani duxazin bi zamanê xo her tiştê xo bi zamanê xo bikar binin li mixabin îro yekî Kurd li ku dera Türkiye dibe beraber wextê ku bi Kurdî bi zimanê xwe zikmayî ku axaftin kir mixabin êrîj diçe serê yani evya ji bo vî milletî kêmasiyeka mezin yani dixwazin ku wekevîkî dixwazin millet bi nasnama xwe bi çanda xwe bi zimanê xwe bi ola xwe bi her hawê de dixwazin bi serbest û azad bijîn gel veya dixwaze lê heta îro tiştekî li ber çav nehatiye dîtin yani gel ne diye gel duhaza henek tişta bivine yani bitaybet gelek insanı me iro de girtigaha dene bi hazara insan dur dene yek jwanji nahatiye berdan wekte got insanı me ko girtigaha dene gelek nahwşin nikarin henki pevindi xo bikar binin nikarin lxabnerin nikarin xo xadibkin duxarna xoda da hal da hareketi xoda de lazmatiye xo yani de nikarin avan tiştê xwe bicîbînin lê mixabin hêjî dibin çavdene hêjî di girtîgeha dene û nayîne berdan yani divir de em bêjin weka çelîşkiyeka zav mezin heye ev çawa destpêka aşîtiyê ye ev aşîtî çawa ye yani tiştekî çawa ye gelo em nabînin gelo çima em nabînin yani eger ku ev aşîtî dest pê kiribe ev tiştek di nava vî milletî de ê were kirin çima gel nabîne yani hatta îro tiştek nehatiye dîtin saleke em bêjin ev dest pê kiriye belkî zêdetirê li hatta îro tiştek nehatiye gitin dîsa havalê me insanê me ku di girtîgehane dîsa rehmet dikin çine ser dilovaniya xwe dîsa wek di Newrozê de dîsa gelek insan rengê hinek rengê netewî hene ne ku rengê siyasî ye rengê netewî ku rengê ku Kurd milletê Kurd dide nîşandan ew reng hene mixabin tehamül ciwan rengara jî tune bû yani ev çawa aşîtiyeke yani gelek insanê me wir de hatine bin çavkirin hatin Erdoğan gef li pêvajoya xwe gef li Dem Partiyê xwe
ev çawa te kabul kirin tişteki çawa ye un çawa te koyun وەک من گوت یعنی چەلیشیەکە زێدە زێدە مەزن هەیە گەل باوەڕ ناکە یعنی چما باوەڕ ناکە Ji baweriya gel çi dixwaze gel tiştekî şember çawa یا dixwaze گەل ئەوە کۆ bi serbest û di welatê xwe de bi serbest û azad bişî bi nasnama xwe bijî bi rengê xwe bijî bi çanda xwe bijî bi ola xwe bijî bi her warî de dixwaze di şahî û dîlanê xwe de di şînê xwe de dixwaze her tiştê xwe bi ziman bîne kar yani bi zimanê xwe bîne kar lê mixabin van tişta îro tev jî astenkirîn e ji alî dewletê ve tev jî têne astenkirin acil pêdiviya acil lezgîn bi çi heye ya acil destpêkê de çi qas di welatê me de em bêjin ku partiya demê kar kiriye ew qayyûm gerek werne vekişandin ew qayyûm gerek tev werne vekişandin û serekê wê belediya hevserokê wan kîne gereke werne ser karê xwe û yadî doya jî çiqa gelê me ku îro di girtîgeha de ne çiqas însanê me bi taybet însanê nexweşin gereke bi tiştekî lezgînî van însana tev werne berdan yani em bijara bazarê nîne na yani ji xwe mafekî wan e yani gereke mafekî di ti hiqûqî di ti qanûnekî de însanekî ku nikaribe pêvendiyo xwe pêk bîne bicî bîne di girtîgeha de were sekirandin ev yani ne tıkana ti kanûnê de ti dewletê de tiştek wisa tune ye yani ji ber vê hewayê gelek tiştê astenkirî hene mixabin hêviya me ji pêşerojê ku hinek tiştê xweş derin pêşiya me em tev ya dixwazin ji ber ku em tev di welatekî de dijîn bira herkes bi nasnama xwe bi çanda xwe bi ola xwe bi nasnama xwe bira serbest û azad bijî ez gelek spas dikim û zor spas bijî maliya Spas xweş bî. dem baş dem baş qewil هكاك مقالة وكفي وعدالة بكن في ولاتي او برسكريكا كرد بشكل ديمقراطيك ولا شارع سركن وقالا قانون آزادي وآشتي بكرن حبسو زندانيين كردا هنه لشونا كورن بردان قرتين نخوش جانا خوش دستن حتى چند رو بره محمد ادیب تاشار جبات مانه و گرتیگا مار مایل نخوش خانه جانا خوش دستا امنا ناکوکی جبو پیواجوی ev naxoxiye gelek mezine birastî ev hêviyên di derbarê pêvajoyê de hêviya nişkêne yanî bi taybetî di derheqê dewlet û desthilatdariyê de yani ev te dide diyarkirin ku gerçekten jî ne samîmî ne yani divê em vî baş bizanin yani tabii ki gelek Kurd samîmî ye yani serokatî divê mijarê de gelek gavên bi cesûr û samîmî avêtiye tevgera gelek Kurdcî bi vî rengî lêbelê yani ji bo ku pêvajo bigêje armanca xwe yani tiştê wisa em bêjin ku hêsan û basî de ne yani mînak girtiyên nexweş heta hemû girtî yani girtiyên azadiye yani ne girtiyê nexweş yani çima avanan nayêne berdan ev jî yani ev şênberê ku ne samîmî ne û em bêjin yani gumana çetken mirovran ez karim sa bilmezman tabii milyonan kez daket meydanê Newrozê Newroza azadî û yekîtiyê slogana yê salcı gelek balkeş bû lê mixabin hinek aliyan tehemûlî vê yekê nekir vê dîmenê van dîmenan nekir dotrên rojê da bi ser malan da girtin bin çav kirin serokkomar heta gef li mesela Newrozê xwar ev jî ne nakokî yani birastî aslan dijminê gelek Kurdin yani divê em viya bizamin yani mesela Newroz em bêjin tu pirsgirêkek Newrozê da ji taraf gel ve ne derket yani êrîşek ne derket em bêjin tiştek wisa me nedîdî yani tenê gel bi awayekî coş bi awayekî heyecan kelecanî Newroza xwe pîroz kir wek cejna gelek Kurd e yani Newroz di tu carî ji nav gelê Kurd nayê rakirin çiqa jî zext û zor derên jî ama mesela bêjin me dît ki piştî Newrozê nêzî 200 kez hatin bin çavkirin yani me ji vî şoban ev dide ev netehemûlkirina wan dide nîşandan yani birastî gelê Kurd em bêjin îrada gelê Kurd naz nakin hêjî
ev vî de nîşandan yani em jî divê li wê goriyê tev bigerin yani tabii ki em pêvajo yani dixwazin em dixwazin çareserî bê şer û bê tişt carekî din ev tişt nêne qewmandin em vî şeklî were çareserîn em tev daxwaza me hêstên me evin feqet mixabin yani devlet û desthilatdar ez bawer nakim yani naxwazin ha bi awayekî taktîk nêz dibin yani ji ber ku di rojhilata navîn de em bêjin şerên ku diqewmin derdor em bêjin gelekî xeterî ne ez bawer dikim ji bona vî yani sa bi vî awayî nêz dibin yani bi stratejîk û bi rastî û em bêjin bi dirûstî nêz nabin. Tiyên hebs û zîndanan nayên berdan. Şûna ku werin berdan jena xwe ji destin dimirin. Wê çawa pêvajo wisa bi rêve biçe? Pêvajo gorê min ne samimîne devlet olarak karşı Kurda ne samimîne. Samimî buna têwana jî adımekî pêşve bavê tene ku ew jî inandırıcı bû, tiştekî inandırıcı bû. Tiştekî ku mirov bike yani ez te bevre teklîtî bikin ku ez devamlî ez pêşve herim û tu gavekî navê jî ka em çawa beve baweriya me pev were bawerî nayê şer. Samimiyeteka çawa ji dewletê dixwazin? Samimiyeteki devlet de şu an devlet gerekli ku eğer evki xuda samimi ve evci ciddiyetet ve gerek evci adma babece siyasetçiye me barda gereki peşkeşe me barda belediye me azad ben ne bileyim çizanım gereki hani tişmişti baş babece ku emci bavariye me devleti var. Ku bavariye me peni ve ev çıkacı bir brehev çinab. Tuşka biji brehemini kutu tişteki brehti mirene gezde çoğu bağırıyan brehti adı var. Sıkıntı diyor diye yani. Pêvajo wê çawa bi rêve here hûn dixwazin çawa çareser be mesele? Çareser xelkê Kurd mazlûm e guneh ye sahîbî wî Xwedê ye. Amerîka jî tiyacî wî ji Kurd heye. İran jî tiyacî wî ji Kurd heye. İtiyacê dinyayê bi Kurda heye. Kurd ailekî kokenlî ne, ailekî berxwedarin, ailekî zana jî nav wan da zavin te gorî eva salek çareser bûva wê vî mervî îlekî vêga en hindik Selahattin Demirtaş berdav fêrî çondan berdav û yanî adimekî avêt û kî berdide 30 sal daye xelkê berdaye ji Emirî ew kî qediya ye Sûrî Cezayî qediya ye Pismamê me meseletêdan hebûne 30 salê wan 31 salê wan qediya wan berdaye yanî kî berdaye çeta berde xeraba berde bira temamê vî kurdinyekî ku îsanekî delal tê de ve ku berda ve eva heq cezakî ji wan feydakî heve heq tune. Bernade bereva ji vê jî dimirin di hebsa da dimirin girtiyên Kurd. Dimirin îsan ya talaq e böbrek hastasiye ya tağlıq e wî bernade vere cezayê xwe bişîne. Kev îsanetî ye, ev edalet e, ev qanûn e. Qurbana te me. Madem tu pirsî bêje birayê nemiş ki birayê misahke min bigire, ji girtinê natirsim. Carek 18 û carek 12 roj iskenceyê da mame. Sıkıntıya min illekî edalet û zevalê mazlûm û edaleta Xwedê dixwazin. İçacê mal mêrê xelkê tune, mal mêrê xelkê jê raye. Em millet xane ev hikûmet kerwanin mezaf dîtî hatine tê de derbas bûne çûne. Kerwan geçersizin xane önemli ye. Xwediyê vî memleketî ne. Kurd ne Xwediyê vî welatî. Eşî Kurd Xwediyê vî welatî ne lobanê Kurd xanin ev hikûmet temamî wî kerwan tên derbas dibin diçin. Baş e hikûmeta îro desthilata îro Tirkiye gereka çawa acilen gava bavêje. Acilen gava bavêje gerçek û bî xelkê Kurd ra rast ve bî xelkî ra lazî Çerkezî Erebî firq nake kî jadive. Ku gava rast ve wê ilk defa rehmekî şefaqetek têkil qelbê edalekê navê xelkî de çêke van girtiya berde van nexweşa berde rehmekê bi ser vî xelkî de berin xel nikare kiriya xaniyê xwe bide xel nikare perê ceylanek diwal gaza xwe bide xel nikare erdê xwe cot ke vî xelkê hanê xelkekî mezlûm e xelqenî xuda parêz e xelkekî bi esl e yanî em ji hev naqetê navên Kurd tenê Las, Çerkez, Ereb
çed ve brave ırkı cinsi ne olursa olsun gorşa mesela herkesi rayı yeter ki adalet ama brave hiç bir halkı pırsın vakit ne pırsın maliyeti hiç tarayıcı mıra geçersiz Yani naha Kurd Devlet Bahçeli ji MHP AKP gavat xwazin Devlet Bahçeli ew roj dibêje ki ecela me tune Erdoğan Rabiye dibêje wel Newroza paçavra vekiye ala vekiriye yegenim tê gotinê min ji miran pêşiya te çi got dibin da got gere te ser da jêfam kira xapandine tiştek tin neye evana te bahane ne feqet ev xel nayê xapandinê ya gava xel hera ser vê sandiqê wê destê xwe ser vicdanê xwe adeyne vir ve illekî adaletekî bîne vî memleketî Batman qala Kurdaye Diyarbekir qala Kurdaye Kenzgaraman tişta bistîne Pevajo awayekî ku neb dilê Kurda ve jî dimeşe lê bes girtiye nexweş jena xweş destin di sê roberê dîsa girtiyekî nexweş jena xweş desta hûn çi dixwazin bêjin والله هین تشتی کم دبینیم ویگا ام دخوازن شخم تا بارشید خوازن یعنی تشکی باش ویگا تا آدم کی نیابتن تبج طرفی کردا دات یابتن یعنی طرفی دولت دهان کی تشکی نات یابتن انشالله به اوجی آدم کی بابیجن beklenti ama tebci ewe eri ji ber ku pîrozbahiya Newrozê hatin derxistin gelek kes hatin girtin Erdoğan ji ser vê yekê gefa xwar tehdît kirin hûn çi dixwazin bêjin demek rastî ki tine gava ku rastî tine ve gava ku gerçek proje u eva barişi u ya beraber dana ya yalnız tişki baş xwem nabînin و ام دخوازن چه جی ببه hûn dixwazin pevajo ber ku vehre ام دخوازن پیواجو چه ببه ev قطر ام ev خون بسکنه yalnız tişki baş emş tarafı devlet nabînin hemû adım ji tarafê serokatiye ji tarafê Kurda tê avêtin yan ji tarafê dewletê tişkî hê me nediye hê Silhedîn Demirtaş girtiye tişkî kem hezaran girtî tişkem xwe xapînin tune ji bo girtiye nexweş çi dibêjin ji xwe heqaret li wat zim li wat gerek acîlen bê berdan em tevî dixwazin acîlen girtiye nexweş avakî bi bên berdan biral mala xwe li xestê tedawî bibin mesela Kurd dikin pirskirêka Kurd dikin heke ku em qala çareserkirin û pirskirêka Kurd bikin henek şert gereka werin jî henek tişt werin jî nefsa daxwazên Kurdan werin qebûl kirin girtiyên Kurdan ên hebs û zîndanê da werin berdan berva ji vê girtiyên nexweş di hebsa da jena xweş destin hûn çi dixwazin bêjin ser vê yekê حتی وی مثلا او گاو که پیش دناویجن اوی دیتی که قبول ام جی قبول نکن لازمه بشی و گرتیه ما و بردن و ام جی که دخوازی و بجی بیرن جوی پیرم تشکی دی ام نخوازن ام توازن و گرتیه ما گو گرتنا گیشا بردد و ام دای زمان دایکه خو بشتغلن و تشتی problem ama o aydi terdetiniyle. Am vet xwazin. Zor spas. spas xweş malê ولی محمد ادیب دو جنازیات me beşert ve gacil iade me basına açıklaması gibi Mehmet Emin Çam. Havale ki meci girtiye ne hoş evcil ceza girtiga şeriye. Yani hatta ve ga devlet ittikaf navit yani sürekli Afgan jali Kurda ve jali Bedem Parti vaatine avitin. Yalnız devlet ittikaf navitine sürekli baskı ise girtiye use ne hoş aye. Yek tutuklu ki ne hoş bernedane. Havale fikri tuğluk berdan carek hani bir girtin bilmedi girtige. Eskanım var bejim yani devlet ittikaf navitine. Sanki samtene kapandı. peki aliyekî ku em bêjin girtiyên siyasî nên berdan girtiyên nexweş nên berdan daxwazê Kurdan nê qebûl kirin wê pevajo çawa birêve biçe İşte davazı Kurda evin. Girtiye ne hoş, girtiye siyasi ve ne berdani. Şu silah ne danin. Yani şekiyen bakın ne mayet. Şu gavi var evde gerek devlet var gava bavece. Yani karşılık gerek gavi evin ki hatta ygom Bavariya kameçembe. Te Bavariya metine. wê baweriya we çawa çê ez wê merak dikim Bavariya me gu devlet jine gava bavece. Avli girtiye ne hoş berde. Payla siyasi tutkuliye me berde. Genel başkanı mesela demiş genel başkanı Kevin gu berde ve Bavariya malat pe var. Bavariya gel Bavariya. Şu anda Bavariya geltine. Eskanım var bejim. peki di Newrozê de bi milyonan kes daket kolanan daket meydanan Newrozê pîroz kir bi slogana azadî û yekîtiyê Erdoğan ji rabû henekî tehdît kir ev çawa ev gev tehdît çawa hûn dinexin Rast gelek havale matne bin çavgın ave gal batman çare havale matne bin çavgın şef Türkiye geneli havale bin çavgın tevcid aramayı da darasına keten nava Newrozê payra ve gazi vakine birine ifade vallahi qîma xwe dorta da udbine yangın çemberiya u qîma xwe ne ew qîma xwe ne dibine devlet jî dibine û em jî dibîn û ca em gavê baş dixwazin bavêj
نها سورج به آوای کی دمشه لباس گرتی نخواش هیچ نایم بردان دمرن چند رو برجی یکیش باتمان جی نخواش دستا چی تو خوازی بجی پیواج او ساده بشه والله دخوازی ما به هر باشی در باس به تمام هکرج نخوشیار به هکرج گرگیار به هکرج ملت تصویر به ام خوازن خوین بسکنه ام خوازن آشتیک چی به باشتیک چی به دخوازی ما به یعنی بله başka bir şey beş. دل روز ده به میلیون انسان دا کتن میدانان اون چی تو خوازن بیشین سر به که مساج که چه واحد داین Ya tabii em keyif hoş bun. Milletim bir aşti verçe. Aşti txwaze. Azadiye ki txwaze. Serqabune ki txwaze. Jibo hamu gire dünyayı. Em tişteki baş txwazim ben. Erdoğan derket haneki gefa xwar gefe wite kabul kirin ma sürece ka Ya usada öyle daimi şey be yani. Gereken ne beceğim ama daimi şey be. Daimi şey be. acilen bir çe ihtiyacı heye Acilen bu aşitiyeke baş o adaletteki baş evine gereken şey be. Başka şey ne be yani. da xwaza kurda eve دخوازه کرده و دخوازی هم جه یعنی و چش به پیواژو فهم کر اف پیواژو بخاپاندنی و بردوام که آنجوی بریا راست دوام که ام تخمین دکن ایشالله براستی به و ایوی مجی هیا امود مجی هیا امیتا حضور به او پیواژو کی باش بشوپینن و او ببجی و باشارلیجی ببه tamam ku پیواژو هویت جه هيه لعالی کی پیواژو بردوام که عالی کی حبسی گرتین کردن بردان و ام بجن هر رو گرتین خوش یا خوش دست بدن چوا و بريبا بچي نا او سانابه گلک هر تو طرفه فداکاری ورا کرن که او صدا وی پیواژو ده او سابکن و zarar بده وی اوکی وی پیواژو و zarar بده گلک وانانجی به اوکی تشتکی عادل او بکن یعنی کنه کو وسا هره و zarar بده پیواژو پیواژو که چوا دخوازن ام پیواژو کی با عادل به سرکفتی و که هوی هم وسا دخوازن تشتی کو خودت اعلی دای انسانه کو حق کریا جبونه وان او کریا وی دخوازن هم جی زمان خود دخوازن هم جی وکوان مکا ملت دنیا تفهم وی دخوازن yani tiştki zedam naxwazin eko haqqi man am dixwazin دخوازا کرده او بو کو گرتین کرد ورن بردان گرتین سیاسی ورن بردان گرتین خوش ورن بردان دخوازن کردان ای چاندین ای حقوقی ای سیاسی ورن بجی آنین اف برواج یوی گرتیل حبسو زندانا جنا خوش دستن اف چوا وی مسئله برواج پرسکریکا چارەسەری گۆزاتن سیاسی کوردان نوێنە بەردان باوەری لە حکوومەت ژنای کرد باوەڕ ناکەن ئێرە مەسەلان بێژن دەمرتاشیرۆ قەیوم بێنە ڕاکردن ئەتابانەکەی نەوێن باوەریشی بۆ نای باوەری ناینن و ڕۆژهەڵاتە ناوین ژەف چار پارچەی کوردستانی گۆگەهانە هەبێژی ئیرۆ ji بۆ نیڤر باشە ئیرۆ سیاسەتا ترکا پێشی ئەوکا سوودی خستە بەرچاوا گۆ حتا خلاص بێ ئیرۆە ئیرانێت خێ بەرچاوا سوورێکی دێ پاشەوی تشتێکی نەڕاستە ئەنی هەکێر لەزەکە بە ئادەمێکی بابژین گەرەکی زوو سیاسیەمە گەرەک بێنە بەردان بتایبەتیش گرتین نەخۆش پێوای مەسەلە هەنێکەمە هەنە گەلک گرنگن نەخۆشیەوە گەلک گرنگن وانەکەی ناینە بەردان بتەوایی گەرەک وا سیاسیە هەمکا بێنە بەردان ڕاستی حتی چند رو بره محمد ادیب تا شارژ باتمانه ولی حبسه جنا خوش دست چونە مەسەلە وکاوی ژابوو ئەمە ئەوکا ترکان زەم زەحف دێ پاش ئەم باوەریە لواناینن وی تشتی گۆهاڵ و بکن باوەری لواناینن و چوا به سورج دبینه اف سورج لگولی دلوا بريبا چه نا يعني باوريام تنه چما تنه باوريام تنه yani Ali ki da ku pevajo berdawam bike o Ali ki ji girti hapsi u zindaniyen Kurdan verin nem berdan o jena hoş dest bidin çava çed be باوري نامنه مر باور ناك xwazi ve ki beji yani برچاب مر تشتانك ببینه ای مر باور بکه یک مر نبینه mesela tişte ki çaval berçava şember gave ki usal berçava xwazi یا واشتی گفه هبه گره وک براتی مر بجی نه بندست نه حفظت ده حفظتا گفه که مر سربست به و زمانت راحت به تکار بی خبر بدی کیف خوش دبی و مر راحت مر باورج دبه روز ملت ترک را چاق دانا یا سایده هبه کج مر جی هبه شو پرسگریک نه ne pırskrek namine نامینه
İgava kutuna be na sözlet be brati Müslüman kardeş nizamiya ve birayı hevin nam ne birayı hevin anayasat eden birayı hevin kum birayı hevin tamamen na çıkıyor satına Ali gida jî ku hepsî û zindaniya Kurda jana xweş dest bidin nêm berdan wê ev pêvajo çawa birêve biçe. تمنیا me evet tabii peşi و berdin hatta çek ne seri çe nabe vi şekli çe nabe gel jî pevajek bavêje jî gavekî bavêje ve usa çe yani hoş çe ve ne usa be ve ha devam ki yani Çend roberê jî girtiyekî siyasî li girtîgehê jana xweş desta bû. Ya pêvajo ku hebe çima mesela ev girtî nayê berdan. işte Ali ki herhalde pevajo tarafeki ve usa devam ki usa be em jî bakar me çuha çe ve Daxwaza we sereket çi ye ku were çareserkirin û bicî were mesele daxwaza we. ya hoş be tiştek kuştun nemine mirin nemine Kürt mafi xwe öyle destê wa ev başka çe be Temaşevanên ji em vê heftê jî giştin dawiya bernameya xwe a dengê civakê. Em vê heftê li Batmanê bûn û em li ser mesela girtiyên nexweş, neberdana wan a û her wiha girtiyên Kurd ku di heps û zindana tên ragirtin axivîn. Bi taybetî jî girtiyên nexweş li şûna ku werin berdan lê jena xweş destin û bê ku xatir ji malbatê xwe bixwazin, bê ku werin cem malbatê xwe dimirin û ji vê jiyanê koç dikin. Em li ser vê meselê axivîn me vê meselê berferehî bi xelkê da nirxandin. Em vê awayê giştin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka din her şad û bextewar bin.